Ibihe byiza kuri mwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka mbaramutse kandi mbashimire kugumya gukurikira ikinyamakuru cyacu, aho tuba tubagezaho amakuru abavugwa mu gitondo cyangwa se avugwa mu bice bitandukanye, ibice by'igihugu cy'u Rwanda, ibice by'akarere ka East Africa. Ubwo ndavuga mu Burundi, muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, aho muba muri hose mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho. Ndavuga ibice byo mu bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, Afurika y'Amajyaruguru, Afurika y'Amajyepfo n'ahandi. Mwese turabakunda cyane. Tunagiye kandi mu bihugu by'Uburayi, Amerika, ndetse tujya no mu bihugu byo muri Aziya. Mwese turabakunda cyane. Turabakiye muri kiganiro cya mu gitondo, itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, mu gihe umwaka gusa uvuga ngo urabura amasaha make cyane, amasaha atageze kuri 48 umwaka ukaba urarangiye, tukwinjira mu mwaka wa 2026. Bivuze ko ku munsi w'ejo isaha 7 z'ijoro abantu bazaba batangiye umwaka wa 2026. Umwaka rero tubifuriza kuzababera mwiza, ukabaryohera, ukabera umwaka w'amata n'ubuki. Tutagiye rero mu byo gutinda ngo twizimbe mu magambo, nuko tugiye mu makuru ari kuvugwa muri iki gitondo. Kinshasa ibintu ni ibindi. Turaza kureba kandi haravugwa itabwa muri yombi ry'umwe mu barindaga Perezida Tshisekedi. Turaza kureba impamvu yabyo. Turaza kandi no kureba uburyo abantu bari hafi ya Tshisekedi ari mu bantu bavugwa kuba inyuma y'umutwe wa Mobondo, uyu mutwe uzengereje abari Kinshasa. Turaza kureba kandi ku by'imirwano iri kuba naho ibintu bigeze. Turareba muri za Warikare, muri Masisi, turareba kandi muri Sidi Kivu. Turaza kureba kandi ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yabwiye inzego z'umutekano cyangwa se igisirikare. Turaza kureba no kuba mu Burundi hariho ingamba zo gutuma abasirikare badahunga. Muri make abasirikare b'u Burundi bakomeje guhunga ngo batajyanwa muri RDC. Abasirikare b'u Burundi bakomeje guhunga ngo batajyanwa muri RDC. Ibyo nibyo tuza kureba uko ibintu bihagaze. Urumva rero ko nimujye kure, amakuru yo ni menshi cyane. Ikindi twababwira nuko tugiye kureba bimwe mu byatangajwe na Colonel Nanga. Turaza kubirebaho rwose, turebe mu byatangajwe na General Makenga. Byose turagenda tugira gute tubisangira cyangwa se tubireba nk'amakuru aba avugwa hirya no hino. Wenda reka duhere ku nkuru y'umukuru w'igihugu, aho yabwiye inzego z'umutekano, aho yazibwiye amagambo yo kuzishimira. Perezida Paul Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano ku bw'ubunyamwuga, ikinyabupfura ndetse n'umusanzu wazo mu kurinda umutekano w'igihugu. Azigaragaza nk'ingabo yahoze yifuza kugira. Ni mu butumwa busoza umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu yageneye ingabo n'izindi nzego z'umutekano ku wa mbere tariki ya 29 Ukuboza. Nuvuga ngo ibi byatangajwe n'umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo. Perezida Kagame yashimiye ba ofisiye, abagabo n'abagore ba RDF n'izindi nzego z'umutekano kubwo kwitanga kwabo mu kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Ati ubwitange n'ubunyamwuga bwanyu bikomeje gusigasira indangagaciro z'igihugu cyacu. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko mu bihe bikomeye birimo imbogamizi zitandukanye, ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bakomeje kuba indashyikirwa, haba imbere mu gihugu no mu butumwa zijyamo hanze yacyo. Yavuze ko guhora bari maso kwabo byatumye amahoro n'umutekano biboneka imbere mu gihugu, byatumye abaturage bakora ibikorwa biteza imbere imibereho myiza yabo nta nkomyi. Perezida Kagame kandi yanashimye kuba mu butumwa ingabo z'u Rwanda zijyamo mu mahanga zikomeza kubahiriza ibyo igihugu kiyemeje cyo kurinda ubuzima hakoreshejwe ibishoboka byose birimo n'ubumenyi. Ati kubera umuhate wanyu u Rwanda rukomeje kugira amahoro
n'ituze. Igihugu cyanyu cyageze ku iterambere rifatika mu nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere n'imibereho myiza y'ubukungu, batuje kandi batekanye. Umukuru w'igihugu kandi yongeye gushimangira ko ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange zigeze ku rwego yahoze azifuzaho. Ati nk'uko nabigaragaje mbere, ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano uyu munsi ni ingabo nahoze nifuza kugira. Muri uyu mwaka mwakomeje kujya imbere mu nkingi z'ubumwe, kwihesha agaciro n'imbaraga, mu bubasha kurinda inyungu z'igihugu, mubigiranye indangagaciro n'ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Perezida Kagame kandi yasabye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ko mu mwaka mushya 2026 zakomeza kurangwa n'ubunyangamugayo no kubazwa inshingano, kuko ari byo biranga ingabo zacu. Yunzemo ati ni mucyo dukomeze tube maso, duhangana n'imbogamizi zirushaho gukomera, ariko tunakomeza guharanira tugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Yanashimangiye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bari mu butumwa kure imiryango yabo batazabasha kwishimana nayo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Ati tuzirikana byimazeyo ubwitange bwanyu n'ubw'imiryango yanyu. Perezida Kagame kandi yihanganishije ababuze ababo bari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, abizeza ko ati tuzakomeza kubaba hafi. Ibi ni ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka yashimiye ingabo z'u Rwanda RDF, inzego z'umutekano. Murabizi ko mu minsi yashize ubwo yari muri kongere y'umuryango RPF, n'ubundi umukuru w'igihugu yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda kiri mu ngabo umukuru w'igihugu yahoze yifuza kugira. Ni zimwe mu ngabo umukuru w'igihugu yahoze yifuza kugira, rwose yongereho kubishimangira anabisubiramo. Reka rero bashimire cyane mwe mwese, mwarakoze cyane, mwarakoze kuba hafi yacu, natwe tugira tuti rwose mwarakoze cyane. Reka mbashimire twongera tujya ku yindi nkuru nyuma yo kumva ibyo umukuru w'igihugu yavuze, ariko hagati aho reka tubanze twumve ibyo Damasi atubwira, twumve ibyo Damasi akomeza atubwira, hanyuma turebe n'ibyo Samusangi 50 batubwira. Samusangi yo baragira bati nyamuneka abantu bashaka kugura telefone za makeya muze mutugane, amafaranga yanyu uko angana kose muratahana telefone, kandi telefone zagabanyijwe kuva ku giciro cy'ibihumbi 10 kugera ku 200. Ikindi nuko ushaka kujyana telefone wakoresheje, hanyuma bakagira gute, bakaguha indi telefone wongera amafaranga. Urumva ko babadabagije. Reka twumve Damasi abakeneye kugura imiti ibafasha kugabanya indwara zibazengereje, cyangwa se abafite ibibazo by'uburwayi bariho babuze uko bivuza. Damasi agira imiti ishobora kubafasha. Reka tumwumve hanyuma tugaruke tujya mu nkuru zacu zirambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma,
hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kineterapi, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Tugarutse muri studio za Bwiza TV, abari hirya no hino mu bice bitandukanye tubabwira ngo turabakunda cyane, mukomeze mukurikira amakuru ya Bwiza TV ibagezaho, mukomeze mukore like ndetse na share. Niba mukurikira Bwiza muri abantu 200,000, nyamuneka ikiganiro mujye mukira muri abantu 200,000, hanyuma mukore na like zingana na gutyo. Muzamutanze motivation cyane, cyangwa se motivation cyangwa se imbaraga, kubera ko ukureba ikiganiro ugakora like bituma na YouTube nayigira gute itanga recommendation zo kugira ngo iki kiganiro cyo cyarebwa. Uzaba ari umusanzo wawe. Ikindi mwibuke gutera inkunga Bwiza TV kuko ibafite ntacyo ikwiye kuba ibura. Nimwe mukwiye kujya mugira uruhare rwo kugira ngo tubashe kubona aya makuru, tubashe kuyabagezaho ndetse tugire n'amakuru y'umwihariko kandi murabizi uko bijya bigenda. Reka turebe gatoya wenda muri Kinshasa mbere yuko tujya no handi. Kinshasa haravugwa itabwa muri yombi rya Colonel Mokoko wo mu barinda Perezida Tshisekedi. Nuvuga ngo muri Kongo ibintu bikomeje kudogera, ndavuga haba Kinshasa ndetse no mu bindi bice, abasirikare bakomeje gukorwa mu kabisa. Abasirikare ba Kongo bakomeje gufungwa cyane, abasirikare bakuru bakomeje gufungwa ku buryo uyu mwaka ushobora kufunza aba senior officer ku rwego rwo hejuru benshi cyane. Ariko igitangaje muri ibi byose nuko bose bashinjwa icyaha kimwe. Benshi bashinjwa icyaha cy'ubugambanyi, gushagura ku butegetsi bwa Tshisekedi, ndetse bagashinjwa kuba bakorana n'u Rwanda. Nuvuga ngo gukorana n'u Rwanda no gushagura ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ariko akenshi bigaturuka ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nuvuga ngo intambara FARDC n'abayifasha bayo bakomeje gutsindwamo, ni intambara ikomeje kugira ingaruka ku baturage, ingaruka ndetse ku basirikare. Cyo koza abanyepolitike bo mbona nta ngaruka intambara iri kubagiraho, usibye wenda ko bayikina wenda ingaruka bo zizagaragara nyuma. Ariko tugiye ku gisirikare, iyi ntambara ikomeje kuba indi mu gihe kandi ari nako intambara ikomeje kugaragaza ikintu kijyanye n'ivangura moko cyane, n'ironda karere, aho bavuga bati abatutsi ni ikibazo. Nahoze mbona abantu bafite ibintu bitwa by'ibipankarite, ni video iri gusirikira cyane bivuye ku ijambo ryavuzwe na Mukwege. Ijambo ryavuzwe na Mukwege aho bari kuvuga ko ijambo bakoresha ngo kobimisa bisobanura gukuraho burundu. Bavuga ngo wari ngo Kinshasa eyendi operation bimisa Rwanda. So nuvuga ngo bagomba gukora operation yo gukuraho abanyarwanda bose. Rwanda iyo bavuze abanyarwanda ni kuvuga ngo ni n'abantu, n'abatutsi, n'abanyamurenge, n'abahema, n'abantu ba muri Eastern DRC. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda, uvuga igiswahili afite ibibazo bikomeye cyane. Nyuma yuko aba bayobozi bagomeza gutanga imbwirwaruhame zirimo urwango, zirimo ivangura, zikomeje kugenda zigaragara, zirimo ingengabitekerezo cyane nk'iyo byavuzwe na General Major Ekenge, nubwo yirukanwa ariko mu by'ukuri yasize uburozi hanze, abantu benshi bashobora kujya gutwarwa nabwo. Reka nirebere wenda undi nkiri naho ngaho, umwe mu bakunzi ba Bwiza TV waduhaye ubutumwa, ariko Masudi naramubuze di. Masudi n'umuntu witwa Norbert, ndabifuriza umwaka mushya muhire, sinzi iyo mwagiye. Mubona kimwe narangira bitwa ba Moses, mwagiye hehe? Mubona Bwiza TV idakeneye inyunganizi zanyu. Hanyuma ati mwiriwe Meki, nariho numva ikiganiro cyawe kubyo wavuze ku muvugizi w'igisirikare cya RDC yavuze ejo bundi. Icyo navuga nuko kumuhagarika ntacyo bivuze, kuko ideologie génocidaire iratembera mu maraso y'abayobozi ba Kongo. None se niba wibuka ibye bitandukaniye ni byabereye Goma itarafatwa, barya abatutsi babokeje nka brochette. None se ibyo bitakwira yagiye atangaza bitandukaniye he n'ibyatangajwe na Ekenge? Patrick Muyeya uribuka terime akoresha ngo le poison rwandais?
igisubizo cya hariya ni ukwigenga. M23 irarwana intambara yitwa Ultime Guerre, ubwo niko bisoma se cyangwa Ultime Guerre, niyo ya nyuma. Iyi ntambara niyo ya nyuma, niba yibindikiranya izakubitirwa mu gafuka ntizongera kubyuka. Sinzi niba ujya ukurikirana tele 50 Banamboka n'izindi bakunda gutumira ngo abanalize Bobo, inshuti yanjye, ingengabitekerezo ya jenoside iratembera mu maraso y'abakongomani ku buryo kwibaza ku byo General Ekenge yavuze nge ntabwo byantangaje. Abarundi bo rwose kuza mu ntambara ya Kongo bijyana n'imitekerereze iciriritse ya ideologie génocidaire, mu cyo bo bita intambara y'abanirotike na Bantu. Iyo ideologie ihetswe na CNDD FDD. Uyu ni umuvandimwe wacu ukurikira Bwiza TV ati ese Meki, uribuka ukuntu Uvira ifatwa, ibyakurikiyeho? Uribuka akanama ka Security Council uko yahise iterana igitaraganya gategeka u Rwanda ngo kuvana abasirikare Uvira? Ubu se ako kanama karihe koko? Aho umuyobozi wa gisirikare bitakwira bahamagarira abantu gukora jenoside Goma, abatutsi barariwe, inyama nta human right cyangwa UN byigeze nibura bikora condamnation. Ibi ni iby'umwe mu bakurikira Bwiza TV yakoze comment anavuga ati ibyavuzwe na General Ekenge ni ibisanzwe biri mu maraso y'abakongomani bano ba Kinshasa, kuko nibo bakunze kugaragaza ikintu cy'urwango muri bo ndetse no muri mu nyandiko, mu mvugo, mu byo bakora byose. Wenda duhita tunagaruka ku byo General Makenga ejo yavuze. Yaravuze ati intambara tugiye kuyitsinda. Ejo nagerageje kubivugaho ubwo nari mu kiganiro na mugenzi wanjye, ikiganiro cyo kumugoroba. Ni ikiganiro najya mbakangura gukurikira kuko akeshi kiba kirimo amakuru. Hari n'abambwira ati iyo uri gukora hari umuntu kubaza rwose uduha amakuru. Yego, ibyo yavuze ati intambara tugiye kuyitsinda ku bwanjye mbona ko nk'umujenerali nyine yavuze ko nta kindi. Urebye neza ibiri hano mu burasirazuba bwa Kongo ibera Kinshasa, ubona ko intambara ubwayo naho M23 itarangiza ino ntambara Kinshasa ubwaho harahinda. Abamaze gufungwa bazira intambara ni benshi cyane. Iyi mvugo ziri mu bategetsi ba Kinshasa ni imvugo ziteye ikibazo gikomeye cyane. Rero ubona ko byanga byakunda AFC M23 nta choice bafite, nta mahitamo bafite usibye kurwana. Ubwo ndavuga yuko mbibona, kandi kugira ngo nkusi bakora amasezerano ya Doha twakunze kugaragaza ko rwose amasezerano atazahagarika intambara, ariko niko byagenze. Nababwiye ni bagiye gusinya, ariko nyuma y'igihe gito intambara irakomeza. Mwarabibonye Uvira iri hese, abavuga ngo Uvira ntizafatwa. Ubu se ntiganje umutekano uri muri Uvira uruta ibindi bice. Hariya dufite abantu bagiye kwiturirayo, bagiye kwiberayo, hari abantu bahise bitahira bisubira iwabo muri Uvira. Barimo baduha amakuru batubwira ati ibintu ni sawa, barimo bumva ngakayaga ko kuri Tanganyika, mu gihe hari abari bamaze imyaka irenga 20 batagerayo. Uyu munsi abanyamurenge batabashaka kugera Minembwe bashobora kugenda, nubwo wenda mu nzira kirimo intambara mu bice bigana Fizi, ariko nibura bashobora kugenda barisanzuye. Ibyabaho ni nk'ibyaba ku bandi, nta kidasanzwe kirimo. Rero ibyo Makenga yavuze ati abaturage mube mu ntambara nibyo twavugaga. Abantu rwose hariye afande Makenga agasa nkaho asubiza mu bintu tuba twavuze. Twebwe twakunze kugaragaza ko abaturage bakomeje kurenganwa, abaturage ikindi tukakunze kugaragaza ko abaturage bo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu bakunze kugaragara nkaho batazi ibyo M23 irimo. Ahanini twavuga tuti M23 ikunze kugorwa no gusohora amatangazo cyane, kandi ifite abaturage irwanira. Tugaragaza tuti abaturage ubwabo bashobora kugaragaza uburyo ibyifuzo bya M23 bishobora kugaragara mu baturage. Urugero tukavuga tuti niba haje sanction cyangwa haje condamnation, ibibakondana bibabwira musohoke muri Uvira, abaturage bati ntitubishaka. Abaturage bo Uvira no bashobora kugaragaza ibyifuzo byabo kurenza uko AFC M23 ishobora kugaragaza ko ikeneye kurinda abaturage mu gihe abaturage batabigaragaza.
byaranabaye kandi mwarabonye ejo bundi abaturage ba Uvira barigaragambije bagiye mu rugendo rw'amahoro, abaturage bo mu mujyi wa Goma barabikoze, za Karehe ejo barabikoze, abaturage ba za Rubaya barabikoze, Rucuro barabikoze. Nibona ko byose kandi bisa nkaho bituma cya gitutu cy'amahanga gisigara kirwana no kuvuga ati se turahitamo iby'abaturage cyangwa turahitamo ibivugwa n'abanyepolitike. So ubona ko hari ibisubizo bigenda biza. Ikindi nka Makenga kuba yaravuze ati abaturage bari mu ntambara bumve impamvu y'iyi ntambara turi kurwana iyo ariyo. Ubona ko kuko ni nako bimeze, urebye neza ni kimwe no muri aka karere ka East Africa turimo, yaba mu Rwanda cyangwa mu Burundi, abantu babo bakwiye kumva iyi ntambara. Nk'uko twagiye tubigaragaza, iyi ntambara n'intambara ubona ko izabasha kugera mu bihugu byinshi byo muri aka karere. Kugeramo mvuga si ukuvuga ngo izinjira mu bihugu, ariko ingaruka zishobora kuzaba nziza kuri ibihugu, zishobora no kuzaba mbi kuri ibihugu. Hari ibihugu bishobora kuzasanga byarahisemo nabi, hari n'ibihugu bishobora kuzasanga byarahisemo neza. Urugero, iyi ntambara izagira konsekansi. Nk'urugero, Burundi bwatangiye kugira ingaruka kuri iyi ntambara. Burundi bwagiye muri iyi ntambara burayirwana ndetse bujyana n'umutima wabwo, nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze, wenda utumye mbasha kuba nabigarukaho. Burundi bwagiye buvuga buti tugiye kurasa abatutsi, tugiye gukuraho ingoma hima tutsi, tujyane bantu muri ntuza. Buvuga bwajyanye ideoloji n'ubundi isanzwe ivugwa na Mayimayi ndetse na FDLR. Icyaje kubaho nuko Burundi intambara itigeze buhira kwiza n'uyu munsi ntirabuhira. Burundi bukubitwa nk'agahinja cyangwa se bukubitwa nk'abana kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, kuva mu Bwiza, za Kicanga, za Mweso, za Ngungu, za Muremure, Mushaki, Masisi zone, Gatare. N'ubu Burundi buracyakubitwa mu bice bya Gatoyi kuko hariyo batayo y'ingabo z'u Burundi iri hariya ikorana na FDLR iyobowe n'umugabo witwa BNB, ni Colonel wo muri CNRD. So ndetse na Bamutayomba turaza tubigeraho muri Gatoyi. N'ubu bantu bari kurwana muri Gatoyi bashaka kugaruka gufata Rubaya. Uburundi bwareshuwe cyane aho hose, nyuma yo kubitwa bwakubiswe za Karehe, za Numbi, bukubitwa za Nyabibwe, bukubitwa za Rumbishi, burakubitwa za Husi, Ijwi, kumanuka Kavumu kugera za Ngomo, Kamanyura, Bukavu, Sinyibuze, za Nyange, Zisimbavuze bwarakubiswe kugeza ejo bundi finali bukubitwa Ruvunge, Rubarika, burakubitwa ruguru za Kaziba, hejuru za Mwenga, kugeza winjiye he muri Bujumbura. Burundi n'abantu bamaze kujya gute kwesho, ntago barava kwizima. Turaza kubigarukaho nabyo, ubona ko Burundi bwananiwe kuva kwizima kugeza n'ubwo uyu munsi abasirikare b'u Burundi, ni inkuru tuzagugarukaho, barimo batoroka bajya mu bihugu bajya Tanzania, ho ntibapfa kujya ko bahita bakurayo. Abenshi bagiye mu nkambi z'impunzi muri bihugu baturanye nabyo, baturanye n'u Burundi, abandi baratorongera muri Kongo, abandi bari kujya za Dubai mu Burayi. Abarundi bari guhunga, ndavuga abasirikare y'intambara. Rero ubona ko iyi ntambara izagira ingaruka cyane rwose. Umuntu wese uri hano mu karere, umuryango we cyangwa se bene wabo bashaka kuzagira ingaruka igihe abantu batareba neza. Intambara ubona rero ko izarangiza icyitwa ideoloji genocide. Ntabwo nava ko irangiza burundu, ariko izasiga yishengabaje, yisenya. Already tunarebye ifatwa rya Uvira, nuko Uvira niho ikiguri cya ideoloji cyangwa se ikiguri cyo muri Sud Kivu cyakubitiwe, kuko Burundi bwarasohowe, busohorwa na FDLR, busohorwa na Wazalendo. Bivuze ko naho Burundi bukiri cyangwa se ingabo zabo zikiri, naho Mayimayi zikiri, nabo nta gihe kinini bafite. Wagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru naho hasigaye rimwe gusa, hasigaye kuba M23 izakubita Masisi ka screeninga, igabasha gukirininga, igafata Warikare, difata Warikare, n'ahangaha filimi zabirangiye. Kivu y'Amajyaruguru bizabisa bivuze ko hazasigaye kujya bakora mu operation yo gukirininga cyangwa se gutunganya ahantu bahashakira umutekano. Ubona ko nabwo cyitwa FDLR muri bino bice Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, nabo bari kugenda batakaza imbaraga zo kubura mapoint strategique, kubura abaturage bari gutaha, bari gucyurwa. No muri minsi rwose nzi ko mwaka utaha 2026 tugiye gucyura, tugiye kubona abandi bantu benshi ngo tugiye gucyura, haseriza abacyura natwe tubakeka abanyamakuru bagiye kuza ari benshi. Ibi byose rero ni ibintu ubona ko ingaruka y'intambara byo iracyura impunzi. FDLR ziri kuruzinga, zaratakaje already, zagiye mu Burundi, ziri kwimuka zijya mu Burundi, abandi bari kujya gitandukanye za Kisangani, Kinshasa. Ariko naho kwibaza ati
hose ko M23 turi kugenda ihagera biragenda bite. So rero ibyo Makenga yavuze ati abaturage muwe mu vita mubabwire impamvu y'intambara. Yabwiraga abayobozi batandukanye barimo abasirikare, abanyepolitiki bari hariya mu mujyi wa Goma, ababwira ati abaturage mubabwire babe muri iyi ntambara, ati iyi ntambara tugiye kuyitsinda. Ni inkuru mwasoma kuri bwiza.com, ariko no mu kiganiro cy'ejo iyi nkuru twayigarutseho, aho General Makenga avuga ati mu baturage muwe muri iyi ntambara. Wenda reka nongere nkabumvishe kubatabashe kugikurikira. Nanga nawe kandi akavuga ati rwose ibintu bigiye guhinduka, ati ibintu bigiye guhinduka rwose. Badukurikiye mwese mwumve ko urebye neza amagambo yavuzwe na General Makenga, amagambo yavuzwe na Nanga, ni amagambo agaragaza ko ibintu biracyari bibisi, ibintu biracyari icyatsi rwose, ibintu biracyari imberenge. Ubona ko urugamba nibwo rugitangira bwo ku bantu benshi bagira bakurikira ntuzi wenda mu byumve. Ati abaturage mube mu ntambara mukuye mu vita. Atoe mfano kweli, kila mtu afanye kazi ambazo zinamhusu azifanye vizuri, lakini akiziweka kwa hali ya vita. Sijui nilipata vizuri kama nasema. Mjiwe kwa hali ya vita, muwe kwa vita. Vita hii tunaenda kuishinda. Ibyo avuga ati mube mu ntambara, ati umutima wanyu mushyire mu ntambara kuko intambara tugiye kuyitsinda. Abantu mwumvishe ko bakwa amashyi. Urebye abantu benshi baba bari hariya, benshi bakubwira ko buri wese urebye nk'abo Muntabazi bayaganira bavuga ati bifuza ko intambara yagira gute bayitsinda, bifuza ko intambara bayitsinda. Ariko na Makenga arabibabwiye, kandi ibyo babwiye nk'umusirikare niko kuri. Ntiwavuga ko atari ko kuri, kuko ntubuze icyerekezo cy'intambara. Kugeza uyu munsi intambara umuntu ushobora kugira icyerekezo cyayo 100% atakubeshye Makenga arimo. Niyo wakubwira ati tuzagera tuzagarukira. Abandi bose ibyo tuvuga ni analyse dukora, ushobora kuba hari n'ibyo uziho, ariko umuntu wakubwira ukuri kw'intambara kwa mbere ni Makenga. Niba akubwira ati intambara tugiye kuyitsinda, ni ukuvuga ngo bubi na bwiza, ku cyiza n'ikibi, intambara bagomba kwitsinda. Kandi bigaragara isasu rirakomeje kuvuga, ibice byinshi biragiye, za Karemi ziraje, za Warikare ziraje, za Rubero ziraje, Kisangani iraje. So ibi byose tujye nkuko nakunze kwegura, urebye neza abantu tushobora kuzamenya umubundo cyangwa se tukamenya ibigize iyi ntambara igihe AFC M23 bazaba bageze mu bice bya Kisangani. Ibwo dushobora kuzabona amasezerano ya nyayo, ya yandi bavuga bati noneho M23 turamaze kumva ibyo ivuga, tumaze kureba ibyo irwanira, tuyihaye, tugiye kwiha ibi n'ibi, tugiye kwifasha muri ibi n'ibi. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi bigiye kugenda bihinduka. Rero nguko uko ibintu bimeze. Tugarutse mu nkuru zacu, umuntu agenda anyuzamo n'andi makuru aba asobekeyemo, cyangwa se andi makuru aba avugwa hirya no hino, amakuru ari imbere hano. Rero uyu kuri wa mbere, undi musirikare mukuru wa FRDC witwa Colonel Serge Mukoko Bwanamoyo wo muri batayo y'ingabo zirinda perezida yoherejwe muri gereza ya Ndoro, kandi dosiye ye ngo yamaze gushyikirizwa umushinjacyaha mukuru. Amakuru amaze kujya ahagaragara agera kuri Bwiza avuga ko akurikiranweho ibyaha byinshi bikomeye, birimo kugirana ibiganiro kuri telefone n'umwe mu bagize AFC M23, hamwe no kunanirwa kubimenyesha nkana, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutangaza amakuru akomeye ajyanye n'ibikorwa by'umugaba w'ikirenga. Ni ukuvuga ngo abasirikare benshi bo muri iki gihugu bafite ibibazo bikomeye cyane, bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara. Iyi ntambara izagera ku bantu benshi muri aka karere. I Kinshasa harahinda, i Goma harahinda. Iyi ntambara ntago yoroshye pe. Bavuga ko ashinjwa kandi gutanga telefone ye amashusho yerekana n'iyicwa ry'abakuru, amashusho yerekana n'iyicwa ry'abakuru b'ibihugu byinshi barimo Thomas Sankara, Saddam Hussein, Laurent Desire Kabila na Samuel Doe n'abandi, ngo no gukwirakwiza ibitabo
bishyigikira cyangwa biteza imbere guhirikwa ku butegetsi. Urumva uyu nguyu bagiye kumushinja guhirika ku butegetsi. Ngabo abasirikare kandi bakuru ba FARDC bamwe ngo bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa guhunga umwanzi ku rugamba, mu gihe abandi bivugwa ko bafatwa mu rwego rwo kurwanya abacengezi n'ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi muri FARDC. Ibi Kinshasa ibintu bikomeje kuba imberenge. Tukiri Kinshasa kandi ngo abantu bari hafi ya Tshisekedi nibo bari inyuma y'umutwe wa Mobondo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyashinja abantu ba hafi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko bari inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa Mobondo. Mobondo ni umutwe byatangiye uteza amakimbirane ashingiye ku butaka muri teritwari ya Kahusi mu ntara ya Mai-Ndombe. Gusa kuri ubu wamaze guhinduka umutwe w'inyeshyamba ndetse wagura ibikorwa byawo ku buryo wamaze gusatira umujyi wa Kinshasa. FARDC biciye muri Kapiteni Anthony Mwaroshayi uvugira ibikorwa byayo bya gisirikare bizwi nka Ngemba ikorera mu burengerazuba bwa RDC yatangaje ko abantu bari hafi ya perezida ari bo bari inyuma y'ibikorwa by'uyu mutwe. Uyu mu ofisiye ku cyumweru ubwo yagiranaga ikiganiro itangazamakuru mu mujyi wa Kikwiti yagize ati, dufite amakuru yerekeye kuvugana hagati y'umitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwa RDC ku bijyanye n'iyi mitwe ya Mobondo. Ikibi ni uko abenshi mu bari inyuma ya Mobondo ari abegereye perezida wa Repubulika, ku manywa bahinduka intama, nijoro bakaba ari bo baha amabwiriza Mobondo. Kapiteni Atoni yunzemo ko abarwanyi buriya mutwe bafashwe miri na FARDC bagiye bavuga bamwe mu bantu ba hafi ya perezida bakorana nabo. Yunzemo ati, inzego zacu ziri gukora iperereza mbere y'uko amakuru ashyirwa ku karubanda. Niba ku ruhande rwa Kinshasa bigaragaza neza ari bo bari inyuma y'umutwe wa Mobondo, twe nk'ingabo tuzakora akazi kacu dukoresheje intwaro. Uyu ofisiye yashimangiye ko nta buryo na bumwe abari inyuma ya ziriya nyeshyamba bazakoresha ngo batume FARDC ihagarika ibitero imaze igihe zigabaho kugeza igihe izicira umurwanyi wa nyuma wa Mobondo. Kinshasa nawe rwose byaranze pe. Aha rero murumva ko uyu musirikare ashinja nko kubwa Tshisekedi ni wowe ushyigikiye imitwe yitwaje irwanisha yo muri Kongo ni hatari. Ibyo muri Kongo ni amagasa, ni imberenge rwose, aho kuvuga ngo umuntu uri ukorana n'umukuru w'igihugu niwe ugize gute, niwe uri inyuma y'ibikorwa byitwaje ibirwanisho. Murumva ko ni hatari. Sinzi niwe umusirikare wavuze ibintu ari buze biri bumuze kumugwa amahoro. Mushika ushinja perezida kuba afite umutwe witwaje ibirwanisho, bivuze ngo arakorana n'inyeshyamba. Ibya Kongo ni birebire, bya bindi tubavuga y'inzuki ubuki ntibwaribwa. Reka tujye no mu yindi nkuru yindi, turebe mu nkuru yindi, tujye mu Burundi gatoya, aho Uburundi ngo bwafungiye inzira abasirikare batoroka bahunga kujyanwa muri RDC. Guverinoma y'u Burundi yafashe ingamba zo gufungira inzira abasirikare kugira ngo badakomeza guhungira mu mahanga bitewe ahanini no gutinya gusubizwa mu ntambara yo muri Kongo, mu intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya perezida w'u Burundi bigaragaza ko kuva muri 2023 ubwo abasirikare b'iki gihugu batangiraga kurwanya AFC M23 kugeza muri Kanama 2025 abaofisiye bakuru 14 baturutse igisirikare bajya mu mahanga. Abaofisiye bakuru b'u Burundi baturutse muri biro bye muri bino bihe barimo 9 bo mu cyiciro cya colonel na 5 bari bafite ipeti rya majoro, abandi bafite amapeti yo hasi. Ndakurahiye bango ba colonel 9 nibo baturutse, 5 majoro. Igisirikare cy'undi kiri mu bibazo. Ndakurahiye. Bigaragaza ko umusirikare wa nyuma byemeje ko yatorokeye mu mahanga ari Liyetona Irambona Desire. Iteka ryemeza ko yatorotse yashyizweho umukono na perezida Evariste Ndayishimiye tariki ya 22 Ukuboza. Amakuru ava i Burundi i Bujumbura yemeza ko abasirikare sorry. Yego, amakuru ava mu Burundi yemeza ko abasirikare batoroka
batorokera mu mahanga bari mu byiciro bitandukanye, ariko kugeza ubu biganjemo abafite ipeti rya liyetona na kapiteni bajya mu bihugu by'i Burayi, Canada cyangwa Dubai na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare b'u Burundi batoroka bajya gushaka akazi muri bihugu, abenshi bavuga ko mu bibatera kugenda harimo kutumva impamvu boherezwa kurwana mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Gutoroka byari byoroheye abasirikare bifite abakozi b'urwego rwihariye rwa polisi rutanga pasiporo, babasabaga gushaka indangamuntu ziriho amazina atari ayabo, hanyuma bakishyura ruswa kugira ngo babahe iki cyangombwa cy'inzira gihura n'indangamuntu. Nyuma yo gutsindirwa na AFC M23 mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri mu kibaya cya Rusizi, harimo Katogota, Rubarika, Sange, Kiriba, ubwo ni Ruvunge, za Mutarure, za Karihenjira, za Bwegera, aho ingabo z'ubundi zarakubiswe. Bakubwira ati kugeza Uvira ngo leta y'u Burundi yagize ubwoba bwo ko umubare w'abahunga babifashijwemo n'abakozi ba PAFE ushobora gutumbagira. Umuyobozi w'umuryango Fokode Pacifique Nahazwe kuri uyu wa 29 Ukuboza yatangaje ko hari abasirikare bamaze iminsi bafatirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo bari bagiye gushaka akazi Dubai. Muri abo harimo abafatiwe ku biro bya PAFE. Tariki ya 22 Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga u Burundi Dr Edouard Bizimana yafashe icyemezo bisa naho kireba abarundi bose bajya gushaka akazi mu mahanga, ariko bivugwa ko ikigamijwe by'umwihariko ari ugufungirana inzira abasirikare batoroka banyuze ku kibuga cy'indege. Iki cyemezo cya Minisitiri Bizimana kivuga ko umurundi uzajya agera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gushaka akazi mu mahanga azajya yerekana ifishi imuranga yatanzwe na Minisiteri imushinzwe, umukono w'ishyirahamwe ritanga abakozi rimworohereje n'uwo mu muryango we. Bivuze ko bitandukanye n'uko byari bisanzwe. Umusirikare ushaka akazi mu mahanga asabwa kwerekana ikirimo ifishi yahawe na Minisiteri y'Ingabo n'abahoza ari abasirikare. Iyo ntiyayibona mu gihe akibarizwa mu ngabo z'igihugu. Ubusanzwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi niyo yakurikiranaga abarundi bafite akazi mu bihugu yagiranye n'u Burundi amasezerano yo guhana abakozi. Yego nuvuga ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga niyo yagiranye amasezerano yo guhana abakozi n'ibindi bihugu cyangwa se n'andi masosiyete kugira ngo babashe kujya gukorerayo. Mu Burundi rero ibintu nuko bihagaze. Mu Burundi ibintu nuko bihagaze. Urumva ko abasirikare urugamba rwo muri Kongo nyuma yo kubana amagasa baravuga bati twe ntitwishobore, reka twigendere. Hari n'abatorokera muri Kongo ko hari nk'abaza baje mu batayo yabo, yamara kugera hariya agahita hitamo kugira gutoroka bati jewe sinishobore. Ayo ni amakuru dufite nyawo twajya tunebabwira. Hari abagiye batoroka bakisangira M23 nubwo itagiye bitangaza. Murabyibuka neza ko hari n'abasirikare M23 yasubije mu Burundi, yasubijeho bake abasirikare bajya muri 25, mu gihe abandi bo bavuze bati reka ntitushobora kujyayo tutajya gupfirayo. Abasirikare bo bihitiramo kujya kuguma mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Aho niko bimeze. Urumva ko uko bimeze ku ruhande rwa FARDC n'ingabo z'Uburundi, ariko mu Burundi bwo nk'igihugu noneho kiri muri intambara byo ni ibindi bavuga ko ari ibintu bikomeje kugira guhindura isura. Katoni inkuru iri kuri Gwiza.com. Deni tugiye muri tere aho imirwano iri kubica bigacika. Ahangaha ngo ni Katogo kugeza Kambiba, ariko aha hose M23 yaraharenze rwose muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuga ko inkuru ngo yari muri Betro ngo icumuvuye mu bose bazarindo bari rukansi banarenze za Makobura. Wenda turaza kubigaruka ko tugiye mu kiganiro cyacu kiritaha, turaza kujya mu nkuru irambuye tugaragaza uko ibintu bihagaze. Katwigire muri Gatoyi naho ibintu ntago byoroshye. Gatoyi
ku munsi w'ejo ndetse n'indi minsi ishize hamaze igihe hari imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano ikomeye cyane hagati ya AFC M23 n'ingabo za Kinshasa, ingabo z'u Burundi, ingabo za FDLR, Wazalendo. Nuvuga ngo ni imirwano wavuga ko ikaze cyane muri bino bice bya Warikare. Imirwano ikaze cyane aho imirwano intego yayo target cyangwa se icyo coalition igamije ni ugufata igice cya Rubaya, ni gifata igice cya Rubaya bakahasubirana. Uvuga ngo ni Masisi, gufata Rubaya, Gatare, Masisi zone, bagafata subira za Kadahanga, hose bakeneye gusubiranisha, ariko target cyane ni igice cyo kugira ngo babe bagaruka mu bice by'imirwano, bice by'imirwano bagaruke muri point strategique za point strategique zabo bahozemo za Ruki. Ejo barwanaga rero munsi ya za Gasenyi nto barwaniraga. Reka wenda turebe uko ejo byari bihagaze muri ino mirwano yari ikaze cyane. Nuvuga ngo ahangaha ni mu bice byaho bita kwa Mwami Bigembe, aho barwaniraga muri secteur Gatoyi, aho M23 yansubiyeho n'inyuma rwose nka kilometero 30. Abangare rero bakaba barashaka gukomeza gusunika M23 kuyikura muri bice ngo babasha kujya mu Rubaya. Ni imirwano rero yabaye hino hitwa ni Muhahirwa munsi ya Gasenyi. Hano rero bivuze ko igihe M23 yaba itabashije gusunika bano bagabo, bahita bajya hehe, bajya kuri point strategique ya Cyugi. Urebye bashaka kujya za Cyugi ngo babe bajya he, kandi bageze Cyugi bavuze ko Rubaya irabiri mu mazi abira. Rubaya reba ifite icyugazi cya Wazalendo, FRDC, Abarundi, FDLR. So ni imirwano rero ihuriyemo ingabo z'u Burundi, ihuriyemo FRDC, ihuriyemo Wazalendo, ihuriyemo na bandi coalition muri rusange. Hanyuma ikindi gihari muri no mirwano abantu mushobora kumenya nuko abantu bari muri no mirwano barimo General Kigingi, abarimo Mangara, abarimo Mutayomba, abarimo bitwa Macano. Ubwo bose n'abajenerali ndi kuvuga, abarimo witwa Inyansa arimo, hano hakabamo generali harimo na mukoloneli wa FDLR witwa BNB. Aba nibo bantu bari mu mirwano, nibo M23 iri kurwana nabo, muri no mirwano. Nuvuga ngo uko imirwano ihinda muri Sud Kivu niko no muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice byegereye Warikare imirwano ikomeje kwaka umuriro. Ubwo rero umuntu akavuga ati Kinshasa ibintu ntibimeze neza muri politique, bari kwikarayi y'ibyo Ekenge yavuze, ariko n'abasirikare bari kwikarayi bakomeje gutabwa muri yombi. Ikindi wagaruka muri mirongo y'urugamba naho ibintu birahinda, ni umuriro. Ukagaruka none muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko bano Bazalendo bahawe amafaranga, ngira ngo narabivuze, Abazalendo bahawe amafaranga menshi cyane yo kubafasha kuri forcinga kugira ngo bashe gutsinda M23. Abazalendo bagiye gukorwamo brigade speciale cyangwa se unité iri speciale igomba kurwana na M23. Nuvuga ngo bagiye gutoranwamo abantu bashobora kuzaza bakarwana ari benshi, ndetse Abazalendo bagiye gushyirwa kuri payroll, bagiye kujya bahembwa na leta. Nuvuga ngo intambara barimo barayijyana kuri rwego, barahindura isura. Mu gihe kandi bano bantu bahaye amafaranga na FDLR, nuvuga ngo no mu bazatoranwa, intoranwa zizatoranwa na FDLR irimo. Hari n'Abarundi rero twababwiye kuba Wazalendo rwose n'umuntu ambweta Abarundi barwana rero bameze nk'abiyahuzi, ati bamaze kwiheba, bameze nk'ibyihebe, ati ntacyo baramira, ati barwana hasi hejuru. Ariko byose nibuza ko M23 igira gute ibatsinda. Ikindi kiri hariya nuko bakomeje kuzanirwa ibikoresho nyuma y'inama zagiye zibera muri mujyi wa Pinga. Ibikoresho byagiye biva Beni, Kinshasa Beni bijya hariya muri Pinga. Ibi byose ruvuga ngo Abazalendo na FRDC, FDLR, ingabo z'Urundi ziri hariya bamaze kuba standby, bamaze guhabwa ibikoresho kimwe. Kandi urabizi ko bano bantu uko twajya tubabwira bakora yipinga Iwarikare, ikora reinforcement
muri Karehe, ariyo mpamvu Karehe ihoramo imirwano kwa generali Bahigi, niho akenshi bijya, ndetse n'undi witwa Jerive, nibo bantu bavuga ko bazengereje abantu ba Karehe hariya. tubona rero ko ibintu biragenda bihindura isura umunsi ku wundi. Tukaba twavuga rero ngo ibintu bikomeje kujya gusa General Makenga akavuga ati iyi vita tugiye kuyitsinda, ati iyi vita intambara tugiye kuyitsinda. Nako kandi nanga nawe yashimangiye ibyo ngibyo ibyavuzwe na Fande Makenga ni mu nama yabaye ku munsi w'ejo ku itariki 29 mu mujyi wa Goma, imaze kuba nyine aba bagabo abayobozi batangamo amadisikuru menshi, batanzemo imbwirwaruhame nyinshi, ndavuga General Makenga ndetse na Colonel Nanga, bose bagejeje amajambo bavuga ko asoza uyu mwaka cyangwa se agomba no kugenderwaho mu mwaka utangiye 2026, yose agaragaza ko ibintu bigikomeje kugira guhinda. Mu gihe Kinshasa nabo bakomeje gufunga abasirikare, Kinshasa naho ibintu bikomeje kugira guhinda. Niyo mpamvu tuvuga tuti Kinshasa birahinda, Kinshasa na Goma ibintu birahinda. So rero twabwira ngo reka twongere mu makuru yacu ari buze kuza, ariko igihari cyo nuko gatoyi ibintu biracyakomeje kuba ibindi, turaza kugaruka tubabwira update. Sidi Kivu naho ibintu ni ibindi, mu Burundi naho ibintu ni ibindi bindi. Mugiri ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga. Ushaka gutera inkunga Bwiza TV, aho hasi hari telefone 0788855010 niho wakohereza inkunga yawe, hanyuma tukajya tukugeza amakuru nawe bigizemo uruhare. Imana ibarinde cyane. Twongere ku munsi, twongere ku mugoroba, ariko ikiganiro nk'iki cya mu gitondo tuzongere ku munsi w'ejo. Bye bye.